Ugertong jong ke NPP ngilayadan man i katto kalesnem maisnem sukeng hagaba mai i gumu MDC ba mga gumu MDC ngi trelang ba keperlok MDC barobar ngi juya grang man pasha ya ka sarkar MDA henrai menta ilai sya ka sarkar MDA iba kelane islam maklah pai kali ya syong tangguai labak kelaban je ugonat sama uong KIWEI baka sang kongres kalale DNM bakpajong ugonat sama uporno sama ularong MP jonggalok sabha naga sang kongres ki MLA juga sang kongres ki bang lombreu mambreu ki badan kekerdan ki babat atau position ki baper ndah ba gelas lobet sobian ki iehnoh ya ka sang kongres ngamarway Pak hari Bhoi disik ngim khuslai bagi Phet kini kita dalam bidang ini. Begitu ki MLA kongres ki Phet jong doktor mukul sama KIWEI jong ikong amprin ki dei kisla ki bayau bat habala yau palan kisla ki hapno no duding pada di tenat denya nei ka snow tenat kani haba hap kisla ki bayau kimi Islam ibalong bat ibakoi ibafresh namar balada keren Islam dan bangisu dengan uli ubat chance marna rupayak bentar ski hamiru ulah sawan turwa bisa hau kpa jong MLA ubula Phet no naga konsensi jonga lale yele suno krem borok fikir banganan yele no naga seng NPP Gihat paman pan bisa na Manipur na Nagaland na Arunachal bat KIWEI state pan bisa na upan rat pan nila election tunay nakajalame kalina katongin kapisa nang ni kapisa jung ipai pa pan nila election sa KIWEI state jong kajala ijala hapo kari India ka jong kahok ka jong piba pide banyo na marsan sinem kim IEP ki iehnoh bihapan sim tang bahakan dong para marway Shadow pintar jenmapi. Kaya ikaw ngomong bakal nak kena kasi ikaw lang. Phet lembo. Ikam iba ke NDP kelale. Jadi nak kena tahu mayuni. Banam tak konsensi ke jawab mengitu itu. Bangadal ke jingkerman. Kali ke jingjar jani ke NDP kalau ke jingkerku. Nak komentar. Kamawati konsensi was the one of the backward konsensi in Bhoi district and also in the state as a whole. Tanggil ikitin di bakanya. Ngai kulai lang ipiboro kasi kulai po terpang. Ikinom yalang bicongi, ileda bicongi. Yakwa kanya through iti. Bana kalian bicongi nilada kan. Shong meeting mana? Kumbashi hajar mo. Kobo jenis dan nilong meeting. Akasinong tunga. Dapat way kesur. Ndai bana ngalai mo way. Ndai collectively decision. We decided to join NDP. Kita lagi bikin dia. Ngai kulai iti station. Fakto kulai udah kata ni. Baru kulai pun. KIWEI hajar mo, long live NPP. KIWEI Mithela Jain.